Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na Nkakarutimana Eric mu kiganiro cya Saveur Divine. Turashima Imana mushobora byose yaduhaye akanya nk'aka keza kugira ngo tugice tuvuze mu bwami bwayo. Imana nishima cyane. Turashima Imana kandi ingene tuzigama ingene Imana natwe indwi yose iraheze twumvise ijambo ry'Imana, abakozi b'Imana batandukanye, kandi twagutangura iyindi ndwi. Tubishima izina ry'Imana. Imana yacu nihabwa ishimwe n'icyubahiro. Rero nk'uko bisanzwe abasanzwe bakurikirana ibiganiro bya Saveur Divine, abakozi b'Imana batandukanye, turagira ijambo tuhagararako tuganirako, hanyuma tukabivuga ko ukutandukanye. Imana nishimwe. Rero tugira tuganire ku gice cya Filemoni, tuvugana ati mbega ngaha Filemoni yabwiwe n'iki? Umusavyi w'Imana Paulo, umukozi w'Imana, yamwandikira ugwete kubera iki? Turasoma rero mu cete cya Filemoni, ni cete kimwe nico dusoma, hama tuganire ku majambo ari muri iki cete, twumva ico Paulo ashatse kuvuga. Imana yacu nihabwa ishimwe n'icyubahiro. Turasoma rero ku murongo guhera ku murongo wa 4 dushikane ku murongo w'indwi. Ndazi amajambo icuvuga ngo Paulo ashimira Imana urukundo rwa Filemoni n'ukwizera kwiwe. Umurongo wa 4 Paulo avuga ngo nshimira Imana yanje ubudasiba nguhoza mu kanwa uko nsenze, kuko numvise urukundo rwawe n'ukwizera umwami Yesu kwawe uko wereka abera bose, kugira ngo gufataniriza mu kwizera kwawe gushobore byinshi ku bwa Kristo mu kumenyekanisha ibyiza byose byo muri twebwe, kuko urukundo rwawe rwanteye umunezero mwinshi rukandemesha, kandi imitima y'abera warayiruhuye mwene data. Imana nishimwe. Rero ikicete Paulo acandika ari mu ibohero, apfunzwe, adapfunzwe kubw'ivyaha yakoze, ahubwo apfunzwe kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hanyuma uwitwa Onezime yari umukozi wa Filemoni, nawe arapfungwa kubw'amakosa yakoreye shebuja. Onezime yari umugurano wo kwa Filemoni, hanyuma aramukorera amakosa aramupfungisha. Rero amaze gushika muri prison ahura na Paulo abwira ubutumwa bwiza Onezime arihana, hanyuma amubwira amakuru ya Filemoni shebuja, ambwira ati genda kwa Filemoni akoreye amakosa databuja Filemoni. Rero nga Filemoni acandika igicete, Paulo acandika igicete acandikira Filemoni amushimira urukundo rwiwe, amushimira ibyo yumvise ibikorwa yakoze, avuga ngo nshimira Imana yanje ubudasiba nko nguhoza mu kanwa uko nsenze. Rero Paulo naho yari muri prison, yumvise ibikorwa byiza uwo yabyaje ubutumwa bwiza akora. Haleluya. Hari ubutumwa bwiza tuvuga, ubwo tububwiye bakihana, hama nabo bakaca
bagakora ibyiza, bagakora neza, ndetse nabo bakavuga ubutumwa bivanye n'ubwo bumvise. Rero iyo wumvise umukozi w'Imana ariko arakora mu ibango ryiwe, ariko arakora ibyiza, ni byiza kumushimira, ukamutera intege kugira ngo akomeze urugendo, yumve ko atari wenyine, yumve ko abamwitangiye imbere bashima ibyo yakoze. Rero Pawulo ngaha atera intege Filemoni, amubwira ngo nshimira Imana yanje ubudasiba, ngo nguhoza mu kanwa uko nsenze. Haleluya. Ni byiza ko dusengeranira mu rugendo, tugasengera abo twabwiye ubutumwa bwiza, tugasengera abakozi b'Imana, tugasengera abo twumva bigora n'abo twumva bigenda neza, tukabahoza mu kanwa buri munsi uko dusenze, kugira ngo Imana mushobora byose irushirizeho kubana nabo, mwemu yarashize kubana nabo, mwemu yarashize kubahishurira, Kristo arushize kuzura muri bo, kugira ngo ibikorwa byiza bakora barushirize kubikorana umwete, kuko bumva ko batiko bategwa intege n'abandi bakozi b'Imana batandukanye. Ndetse amasengesho akora ibidasanzwe mu buzima bw'umuntu, kuko amasengesho niyo azigama umukristo. Imana ishimwe cyane. Umuntu gatanu avuga ngo kuko numvise urukundo rwawe n'ukwizera Umwami Yesu kwawe uko wereka abera bose. Ni ukuvuga Filemoni yarafise urukundo rudasanzwe, ingene yagirira neza ngo abera bose, ingene yagirira neza bene data, abavuga butumwa, abamisiyoneri bavuye mu bihugu bitandukanye bari muri ako gace. Filemoni yarabitaho, akabagirira neza, akabaha indaro, akabafungurira, akabambika, akabatera intege no mu bikorwa ariko barakora. Bigatuma rero urukundo rwa Kristo rwaguka, bigatuma ubwami bw'Imana bwaguka, bigatuma ubutumwa bwiza bwamamara. Pawulo rero abishimira Imana, ndetse yandikira urwete Filemoni amushimira nawe, amubwira ati nukuri ndashima Imana kuko numvise urukundo rwawe no kwizera Umwami Yesu wawe uko wereka abera bose. Yari afise ringene Filemoni yereka urukundo abera, mu kubafasha, mu kubatera intege, mu kubafasha mu buryo bwose uko bariko bakora igikorwa cya Kristo. Filemoni rero yababa hafi muri ubwo buryo. Rero Pawulo nawe biramunezera, bimutera intege, ari muri prison, yumva yomwandikira urwete amushimira ati nukuri Imana iguhezagire kandi gukomeze, ndaguhoza mu kanwa uko nsenze buri munsi. Ku gatandatu cyavuga ngo kugira ugufataniriza mu kwizera kwawe gushobore byinshi ku bwa Kristo, mu kumenyekanisha ibyiza byose byo muri twebwe. Rero acamubwira ati nukuri ngo urukundo rwawe rutuma abantu benshi gufataniriza abantu mu kwizera kwawe, hanyuma ngo gushobore byinshi ku bwa Kristo. Urukundo yerekana no kugira neza kwiwe no kwizera kwiwe byatuma abantu benshi bibashoboza cyangwa bibatuma nabo bagira intege, hanyuma bigatuma bizera Imana, bizera Kristo, ngo mu kumenyekanisha ngo ibyiza byose byo muri ngo twebwe. Yari kwavuga rero, yavuga ingene ubutumwa bwiza yamamaza, ashingira na Pawulo, avuga ati Pawulo umukozi w'Imana afunzwe kubw'ijambo ry'Imana, ntapfunzwe kubw'ivyaha yakoze. Rero bituma Filemoni nawe yamamaza ubutumwa bwiza bukwira hose, abantu benshi barashiza kwizera Imana, abantu ishengero rishiza kwaguka kubw'urukundo yagaragaza no gushingira inama abakozi b'Imana. Abatene ababwira ati ubutumwa twumvise, ubutumwa twabwiwe n'umukozi w'Imana Pawulo ntabwo ari ubutumwa twumvise, ntabwo ari ubutumwa butaribwa, ahubwo twumvise ubutumwa bwiza ko yaje atubwira Yesu Kristo yabambwe ku musaraba. Rero uwo Kristo nyene niwe yatumye urukundo rwa Filemoni rwaguka, hanyuma kandi rushikana benshi ku kugororoka no mu kwizera. Imana yacu ni ishimwe cyane. Ku murongo w'indi nacavuga ngo kuko urukundo rwawe rwanteye umunezero mwinshi rukandemesha, kandi imitima y'abera warayiruhuye mwene data. Haleluya. Ngo kuko urukundo rwawe rwanteye umunezero mwinshi rukandemesha.
Pawulo yumvise inkuru za Filemoni aho yarafunzwe, yavuga ati nukuri umukozi w'Imana yasigaye hanze atari mu ibohero ariko arabandanya igikorwa. Rero bituma ngo agira umunezero mu mutima. Rero mu ijambo rimwe muri paragrafi twumvise, aka gace twumvise kuri iki cete, bisigura ko urukundo twereka bene data bandi rubasunikira kuza kuri Yesu Kristo. Bene data, nta mukizwa, nta muntu yihanye yakira umwami Yesu atagira urukundo, kandi urwo rukundo twarugaragaza ruzotuma benshi bizera umwami Yesu, ruzotuma benshi bakizwa, ruzotuma benshi baheba ibyaha bagahindukirira uwo mwami w'abami. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero mwene data, wumvise amajambo y'Imana, Imana iguhezagire, Imana kandi ikugirire neza. Rero birasaba ko n'urugendo turimwo ruja mu ijuru tugira urukundo, tugaragaza urukundo, tugaragaza ukwizera muri bene data, dukundane, dufashanye, abagenda gusa tubambike, abashonje tubagaburire, ababuraniwe tubaramire. Ivyo nivyo Yesu Kristo adushakako. Rero Pawulo ashimira Filemoni urukundo yerekana mu gukora igikorwa c'Imana. Imana ishimwe kandi guhezagire. Wumvise iri jambo muri kino gitondo, Imana iguhe umugisha kandi gushoboze, iguhe ukunda bene so, iguhe ugaragaza urukundo rwa Kristo aho ubaye. Shalom, shalom.